Izborna lista Milan Stamatović Zdravo da pobedi, Dragan Jovanović Bolja Zdrava Srbija je predala izbornu listu. Republička izborna komisija tu listu potvrdila, nalazimo se pod rednim brojem 10, predali smo 11.700 potpisa, tako da smo tu ovako osvetlili obraz i sa druge strane ono što hoću da kažem ljudima i što sam rekao i na samoj predaji, velika mi je čast, ali stvarno velika čast da sam nosilac takve liste, koji je podržao jedan od najvećih živih srpskih pesnika Ljubivoje Ršumović. Sa druge strane, na toj listi su stvarno ljudi koji imaju izuzetne rezultate. I ono što je najvažnije, naravno, ljudi su i kadrovi su najvažniji, ali ciljevi za koje se mi zalažemo, mislim da se tiču stvarno svakog čoveka u Srbiji, od Vranja do Subotice. A zašto je to tako? Zato što smo mi izborna lista na kojoj se najpre nalaze uspešni, ostvareni, častiti ljudi. Milan Stamatović, Verko Stevanović, zatim dobri i jaki privrednici, kao što je gospođa Danijela Vojinović, koja je prošle godine od strane Italijansko-srpske privredne komore proglašena za ženu menadžera 2019. godine u Srbiji. Ženu koja vodi 2 fabrike sa 600 radnika, jedna je u Koceljevu i druga je u Banatskom Novom Selu. Zatim imamo tu uspešne sportiste kao što je Boško Đurovski, legendarni kapiten Crvene zvezde, i imamo uspešne ljude koji, osim moje malenkosti, koji su vodili opštine, gradove, kao što je Verko Stevanović u Kragujevcu, koji je bivši i budući gradonačelnik, Milan Stamatović u Čajetini, koji je napravio čudo na Zlatiboru. I sa druge strane, imamo ljude koji takođe u opštinama, kao što je Oliver Anastasijević u Leskovcu, kao što je Nebojša Todorović iz Loznice, kao što je Boško Stančić iz Vlasotinca, kao što je Milan Singer iz Babušnice, kao što su mnogi drugi ljudi u nama prepoznali u toj ideji decentralizacije nešto za što se vredi boriti. A zašto to govorim? I ova pandemija koja je iza nas je pokazala, i to ljudi prosto moraju da shvate, da vlast beogradska mora da shvati da Beograd, da nije samo Beograd Srbija i da ne možete vi danima da pakujete za penzionere beogradske pakete, a onda da kažete šta se dešava sa ostatkom Srbije. Sa druge strane, ako se ovakva politika nastavi, vi ćete za 15 do 20 godina imati Beograd i ostatak Srbije. A mi hoćemo nešto drugo da pokažemo. Evo, Bogu hvala, i u Topoli se, pa evo, posle 10 godina, možda čak i više, prvi put povećava broj stanovništva. Pazite, vi više nemate ovde ni jednu slobodnu kuću, sve što imate od mogućnosti da se proda, sve ljudi pretežno iz Beograda i Novog Sada kupuju. A zašto je to tako? Očigledno su ljudi shvatili da iz velikih sredina je potrebno da imate opštine i gradove u Srbiji razvijene, sa razvijenom putnom infrastrukturom, da te opštine vode uspešni ljudi, pravi domaćini, koji znaju da od 1 dinara naprave 3, ne 2, nego 3 dinara, i da to kapitalizuju kroz važne infrastrukturne projekte. I mi smo pokazali u doba korone da smo domaćini, dok smo čuvali Srbiju. Pazite, evo samo mi ovdje u Topoli smo imali 6.000 stanovnika više u doba pandemije nego što obično imamo. I Bogu hvala, veći deo njih će se ovdje zadržati sa nama. To je izuzetno važna informacija i to je samo pokazati da nam ljudi širom Srbije veruju. I zato ta politika zdravo da pobedi. Nikada smo taj slogan davali, verujte, nismo imali uopšte ni da se da naslutiti da će se desiti ova pandemija sa koronavirusom. Ali to zdravo se pokazalo da je Šumadija, da je uopšte ova zapadna Srbija jedna zdrava sredina Bogom dana i za proizvodnju hrane i za tu jednu politiku o kojoj mi govorimo već jednu deceniju, a to je da se ljudi ogazde. Kad kažemo da se ogazde, vi da biste ovde sačuvali jedno šumadijsko selo, vi morate da imate razvijenu infrastrukturu, da imate uspešne ljude i da imate veliku proizvodnju. Sve to mi imamo, ali je potrebno da nam država ne pravi probleme. I zato ta politika, kada kažemo ne beogradizaciji, nemamo mi ništa lično protiv grada Beograda, da se razumemo, samo imamo protiv te politike koja svaki novčić gura u taj Beograd, a zanemari sve drugo. I onda mi nekada se setimo još onog slogana iz bivše Jugoslavije, Srbija radi, Beograd se gradi. To prosto nije korektno, a i zbog Beograđana ovo je važno, jer pazite, vi sa ovakvom politikom od
Ljudi koji imaju okućnice, koji imaju velike imanja i koji mogu da budu gazde u svom domaćinstvu, pravite beogradsku gradsku sirotinju. To je problem i zašto mi kažemo ljudi, hajmo to da promenimo, hajmo da vidimo da li može ta Srbija da se ravnomerno razvije, da li je potrebna nova politika u agraru, da li je potrebno da Srbiji napokon imamo ministra poljoprivrede koji će se baviti razvojem zadruga, da nemamo ovog ministra Krkobabića koji na takav način, evo ovdje tuležu, su na jednu fantomsku, pazite, na jednom samo primjeru fantomske zadruge oko neke prerade oraha nestalo je oko 65.000 evra. Pazite, to su ozbiljne stvari o kojima mi moramo da govorimo. Ja sam istupio zube u Skupštini Srbije govoreći oko problema srpskog seljaka sa zdravstvenim osiguranjem. Obratio sam se i Ustavnom sudu tražeći da se proglasi neustavnim odluka da se retroaktivno plaća zdravstveno osiguranje. Zamislite vi da vi sad u Krćevcu ili nekom drugom selu treba da overite knjižicu, oni vam kažu u poreskoj upravi da, može, nema problema, za ovu godinu je tarifa 32.000, ali da biste overili mora da platite, ako niste platili 2017, 18, 19, pa kažu minimum je 120.000, 1.000 evra da platite, a ako ste se lečili 2017, vi ste to morali da platite jer niste imali overenu zdravstvenu knjižicu. I zamislite sad da retroaktivno, pa gde to ima? I dokle će se nastaviti da srpski seljak bude na zapečku svih dešavanja. I mi kažemo potpuno jasno i glasno, dragi prijatelji, shvatite, urazumite se dok još ima vremena. Ne možete stalno imati ministra poljoprivrede iz Vojvodine, koji gura vojvođanske seljake. Nemamo mi ništa protiv njih, da se razumemo. Svaka njima čast, ali oni imaju pokrajinsku vladu. Pokrajinska vlada ima garancijski fond za poljoprivrednike koja daje garancije bankama za vrlo povoljne kredite i subvencije vojvođanskim paorima, kako oni kažu. A šta mi ovdje imamo? Mi imamo čak i ministra koji se ne bavi zadrugama, ne bavi se svojim poslom, on brani Niš od korone, pored 3 lekara u vladi. Nemamo mi ništa protiv što on brani Niš od korone, da je on sredio stanje u poljoprivredi. Pa da je onda lepo rekao, gospodo draga, ajmo da vidimo kolika je cena dizel goriva za srpskog seljaka, kolika je cena dizel goriva u Republici Srpskoj ili u Hrvatskoj. Kod nas 132 dinara, kad se kune pretvore u dinare za hrvatskog seljaka u Slavoniji, vazdušnom linijom 100 i nešto kilometara od Šumadije, vam je, dragi prijatelji, od 92 do 94 dinara. Pa pogledajte koja je samo to razlika i koliko smo mi onda u podređenom položaju u odnosu na njih. To su stvari o kojima mi hoćemo da govorimo i zato ova priča zdrave Srbije je važna za čitavu Srbiju i mi smo potpuno jasno i glasno rekli, mi hoćemo da ukažemo ono što ne valja. Svaka čast svakome, i Vučiću, i ovom i onome, ko radi nešto dobro, mi uvek podržimo. Ali sa druge strane, nećemo nikada da ćutimo na ove probleme koji postoji, koji su evidentni. To što nama pričaju o zlatnom dobu i ostale gluposti, to neka zaborave, mi hoćemo da jasno kažemo šta su problemi ljudi. Ovakva priča beogradizacije se ne može više izdržati. Ovakva priča u agraru sa kartelnim otkupom poljoprivrednih proizvoda se ne može izdržati. Tražimo taksativno da se odmah ukine uredba o zabrani izvoza svim izvoznicima iz Srbije koji imaju hladnjač ispod 500 tona. Ta odluka je donela najveće probleme i pad cena u otkupu za više od 15 dinara prosečno. To je važna stvar koja mora da se ispravi kako bi ova zemlja mogla da krene napred. Mi o tome ćutati nećemo, mislimo da je narod svestan toga, mogu da oni pričaju šta god hoću, kako je sve bajno i sjajno, ali situacija takva nije. I ne treba ništa, gledajte, ne treba ništa tu u suštini kriti. Svakog od nas ko radi, on je greši. I on je sve to podložno jednoj normalnoj kritici. Ali sa druge strane, mi samo očekujemo da se malo i mediji otvore i da nas, evo, predali smo, pazite, skoro 12.000 ljudi u Srbiji se izjasnilo potpisom da će glasati za nas. Ljudi, hajmo, dajte nam malo prostora u nekim nacionalnim medijima da možemo bilo šta od našeg programa koji podržavaju ovakvi ljudi. Malo pre nisam pomenuo da iz Vojvodine sa nama Milan Paroški, koji je bio doajen srpskog parlamentarizma, čovek koji je držao najduži govor u Skupštini Srbije od 45. godine. Zatim, sa nama i Borko Ilić, u prošlom mandatu zamenik gradonačelnika Novog Sada. Znači, sa nama su stvarno ljudi koji imaju izuzetne rezultate. Tu je plejada mladih ljudi, profesora.
Ja, evo, nisam pomenuo profesora Miladina Ševrlića. Mi smo ponosni što je on na našoj listi, što je podržao našu politiku, jer profa je zapamćen i po svojoj šumadijskoj narodnoj nošnji koju nosi u Skupštini Srbije. I sa druge strane, stvarno neko ko se, osim mene, jedini zalagao za srpsko selo i za srpskog seljaka u tom parlamentu. Ostali, pogledajte ovog Rističevića, čemu on priča i s čime se on zabavlja u Skupštini Srbije. Tako da, dragi prijatelji, nema tu nekog velikog izbora. 21. jun se bliži. Pomozite, mi ostajemo otvoreni, stvarno smo i kao dobre komšije, kao pre svega ljudi, gledali da pomognemo uvek kada je to potrebno. Evo, mi smo imali samo mala digresija, juče je, na primjer, bio mladi Sveti Nikola, ja sam cijel dan proveo sa ljudima u Donjoj Trnavi koji su oštećeni od grada. Mi moramo da se nađemo ljudima kada su u nevolji i to je osnovna stvar i kažemo ljudi, dolazimo kod vas, hoćemo da pomognemo, ajmo da nađemo način kako ćemo to da pomognemo. Moj glas daću Draganu Jovanoviću, zato što u zdravoj sredini imam veliku porodicu sa zdravim porodičnim odnosima, ne mogu da uzgajam zdravu hranu i odgajam zdravu stoku. Pomozimo Draganu zdravo da pobedi. Dobra je stvar priča oko osiguranja subvencije 70%, ali nekako ljudi su nepoverljivi prema osiguranju još uvek. A zašto su nepoverljivi? Zato što sam ja u Skupštini Srbije 5 puta govorio da je potrebna izmena zakona o osiguranju. Jer samo u Srbiji ima, kada vi osigurate poljoprivredne proizvode, da u stvari imate onu narodnu kadija te tuži, kadija ti sudi. A zašto je to tako? Zato što vi kada imate štetu, kao što se sad desila u Donjoj Trnavi, procenitelji iz osiguravajućih kuća su upravo oni koji treba da vam plate štetu. Tu nastaje problem. I zbog toga mi, nažalost, imamo sudske sporove koji traju po 4-5 godina i zato je potrebna izmena zakona da se uvede nezavisna komora procenitelja, a ne da bude ni iz strane onih koji treba da plate, ni od onih koji su oštećeni, već ni po babu, ni po stričevima, i da bude jedna nezavisna komora i to će biti kapitalna stvar za ovu zemlju. Ovo sve govorim koji su male stvari, u koje su potrebne da ljudi shvate u kakvom mi u uslovima, ambijentu živimo i šta je potrebno da se to hitno promeni. I zbog toga Bolja Srbija kao deo izborne koalicije Zdravo da pobedi, Milan Stamatović, Dragan Jovanović će se za to čvrsto zalagati. Neće proći dugo vremena. Zapamtite moje reči. Ništa u Srbiji neće više biti isto. Naš ulazak u parlament i naš ulazak u vladu Srbije pokazat će da Šumadija mora da ima ministra u vladi. To je ključna poruka naša. Ljudi, shvatite, vreme se promenilo. I te priče kako može neko iz Banata nam ovde da govori kako mi u Šumadiji da radimo, to prosto neće moći. Svoj glas daću Draganu Jovanoviću, jer u sigurnom i zdravom ekonomskom okruženju u Topoli mogu uspešno da razvijam zdrav biznis. Pomozimo Draganu zdravo da pobedi. Dragi prijatelji, pomozite nam. 21. juna su parlamentarni lokalni izbori. Izborna lista Milan Stamatović, Zdravo da pobedi, Dragan Jovanović, Bolja zdrava Srbija je na glasačkom listiću na parlamentarnim izborima pod rednim brojem 10. Znači 10, čista desetka, čista pobeda. Ovako se pamti, a i na kraju krajeva ovako ćete to asocirati, jer mi smo na lokalnim izborima u Topoli pod brojem 1, lista se zove Dragan Jovanović, Zdravo da pobedi, Bolja Srbija, tako da samo tamo na glasačkom listiću gde je ime Dragan Jovanović, znači broj 1, broj 10 i nema promašaja. Radujemo se zajedno i posle 21. juna. Imamo dovoljno znanja, imamo dovoljno snage, imamo dovoljno energije da sve projekte, da sve radove koje smo do sada radili uradimo i u budućnosti. Možemo nekada zakasniti, ali ćemo sigurno doći i to znaju svi ljudi širom ove naše lepe opštine, jer mogu ljudi svašta da govore, ali rezultati su potpuno jasni. Uđite u bilo koje selo i vidjet ćete naše rezultate u zadnjih, ne jedan, već 3 ili 4 mandata koliko smo i ovdje u opštini Topola. Mislim da je vreme da se, kao i do sada, pouzdate u ozbiljne ljude, ljude koji znaju da naprave posao, ljude koji su vam se i dokazali i pokazali da su sa vama i kada je najteže. I kada se žali, a Boga mi smo zajedno, i kada se raduje i kada se peva. I zato, dragi prijatelji,
Dajte nam glas, a mi ćemo to poverenje 100 puta znati da vratimo. Zahvaljujem. Moj glas daću Draganu Jovanoviću, zato što mogu da živim zdravo, u zdravom okruženju Topole i formiram zdrav odnos prema budućnosti. Pomozimo Draganu zdravo da pobedi.